Yes, bakozi ba Kigali News rero reka nongere mbifurize igitondo cyiza kuguma kugubwa neza aho muri hose birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diporomasi tugiye kuba tugenda tuba apudetinga mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko situwasiyo ihagaze ndaza kubabwira by'umwihariko amakuru arimo aturuka ku kibuga cy'imirwano Eminenge bapudetinge by'umwihariko ku biri kugenda biturukayo. Hari imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye turaza kuba tuyikomozaho tuyiva imuzi n'imuzingo ariko kandi turaza kubabwira yuko ingabo z'abarundi nyamuneka zikomeje guhurira n'uruva gusenya mu misozi miremire y'iminembwe. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze, hari amakuru menshi arebana n'umutekano politiki na diporomasi turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo ariko kandi turaza kubabwira yuko repubulika iharanira demokarasi ya kongo yakomeje umugwa FDL intwaro ndetse n'amasasu ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura mu bice bigiye bitandukanye. AFC M23 yashimangiye ko itazatezuka ku rugamba, ubutumwa bukomeye bwerekeza ku baturage by'umwihariko b'isi yose turaza byose kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Ingabo z'Uburundi zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu mirwano iri kubera mu nkengero za Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Fizi aribemeza ko imirwano yibasiye cyane cyane by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye, atangaza ko kandi imirwano yatangiye tariki ya 15 z'ukwa mbere 2026 ahagana ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo. Uwo munsi wari usanzwe wumvikanyemo urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje, wumvikanyemo ndetse mu misozi nyamuneka isanzwe by'umwihariko igiye itandukanye humvikanye by'umwihariko imirwano. Icyo gihe hanafashwe agace ka Puwezero, agace kari sitarategike nk'uko bivugwa rero mu masaha saa 2 z'igitondo. Imirwano yari yamaze kugera mu marembo ya Puwezero Rwitsankuku ndetse ikomeje gufata intera mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko. Gusa mu masaha ya mu gitondo amakuru yemeza ko abarwanyi batwirwanaho bashoboye gusubiza inyuma ingabo z'abarundi za FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo, bagahita batangira kwirukanya ndetse ahantu henshi hagiye hatandukanye. Amakuru amaze kwakira rero nyuma yo gutsindwa avuga ko ingabo z'Uburundi zahise zihungira mu ishyamba rya Puwezero mu gihe twirwaniye yakomezaga kwigarurira ibice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo kugeza magingo aya ibintu bigikomeje kuba bibi cyane ariko kandi nanone ku rundi ruhande bivuga ko kandi yize inzego za gisirikare zitandukanye by'umwihariko kandi yagiye ahangana inshuro nyinshi na bimwe mu bitendo bihangana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ntabwo turi bunabyinjiramo cyane ku kijyanye n'amateka y'uwitwa Jenerali Sultani Makenga, gusa muraza kunyimirira dukomoze mu makuru agiye atandukanye. Turaza kubabwira yuko Ndayishimiye yasabye ingabo za MONUSCO by'umwihariko gushyirwa ku mipaka y'u Rwanda. Ibyo nabyo ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane turaza kuba twinjiramo tuba imuzi n'imuzingo. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapuditinga 5 kuri 5 kuko nicyo kintu gikomeye kiba kituzanye kuri izi mikoro ariko kandi nta nubwo ari byo gusa, turaza kuba dukomoza tuva imuzi n'imuzingo n'izindi nkuru zikomeye cyane zirebana n'umutekano politiki na diporomasi turaza kuzinjiramo. Nizere ko muri tayari. Ubwo rero nyamuneka kuri wowe udukurikira byaba uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Urugi ndetse n'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, turwaye ikaze ariko kandi wibuke share ukora subscribe by'umwihariko kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro by'umwihariko biba bikomeje kugenda bituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yacu sindi bwitinde rero ndaza gukubita mbangura ka dute tuyinjiramo.
Yes, twirukanse cyane rero nyamuneka sindi butinde reka dukubite tubangura duhite twinjira muri ano makuru mu buryo bwihuse cyane ariko kandi munyemerere mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru duhite dusoma iyi nkuru mu buryo bwihuse cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashyirwa ku mupaka w'u Rwanda kugira ngo zigire uruhare n'icyizere by'umwihariko kugira ngo umutekano w'akarere uboneke. Uyu mugabo yatanze iki cyifuzo ku wa kane tariki 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badipolomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Burundi. Ndayishimiye wahakanye uruhare rw'igihugu mu makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akimaze igihe cy'ukohereje ingabo. Yavuze ko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeye cyane ariko leta y'u Burundi ikomeje gusenga kugira ngo intambara itakwira mu karere kose. Uyu mugabo kandi yasabye Amerika gukora ibishoboka kugira ngo amasezerano y'u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahirizwe, yumvemo ko ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa kugira ngo ibihugu byombi byo mu karere birimo n'u Rwanda byizere umutekano wabyo. Ati MONUSCO yifashishijwe kugira ngo ijye hagati, ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zishyirwe hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwakwizera ko rutazaterwa, Kongo ikongera kubona amahoro igatangira ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Ndayishimiye kandi yagaragaje ko bidashoboka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatagira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho agahenge, ingabo zijya hagati impande zihanganye cyangwa ngo abarwanyi basubire inyuma bizwe mu buzima busanzwe. Ati kugira ngo bishoboke MONUSCO igomba kongererwa imbaraga igakora kurushaho. Perezida w'u Burundi cyakora ntacyo yigeze avuga umutwe wa FDLR, by'umwihariko u Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ikibazo cy'umutekano warwo. Amasezerano y'i Washington DC hasaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usenya urya mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ariko kugeza ubu ntabyo irakorwa. Umuryango w'abibumbye biciye muri raporo y'impuguke zawo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gutangaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufatanya na FDLR mu ntambara irwanamo n'umutwe wa AFC-M23. Impande zombi kandi zifatanya ku rugamba n'ingabo z'u Burundi, dore yuko iki gihugu gifite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zirenga ibihumbi 20. Ibi byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa mu buryo na 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi mu 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Starabag, ni mu
Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike n'imwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake aho kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira
kugenda rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko
MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'Abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'Abapele n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi